Nabo labantu abakhona ukuphila impilo eziyi-2 kodwa kungabi khona aba-find out-ayo ukuthi baphila impilo ehlukahlukene. Uba ngomunye umuntu uma akubo lazalwa khona, abe ngomunye umuntu uma segoli. Labo bantu bayalideserve iholiday labo. Yazi bayalideserve ngoba kungumsebenzi onzima ukuthi uphile impilo eziyi-2 kungabi khona umuntu ogcine atholile ukuthola amaqiniso ngawe ukuthi kahle kahle wena awusiye lo muntu abamazi unguye. Mina lento ngayibona Given sisebenza sonke la eGoli ngama weekend siyaphuza aphuze Given size siyomikisa la hlala khona ngoba angakhoni kuyihambela kahle. Kodwa ngalokuthi sibuye eDontoni soyithu naku emakhaya angivakashela sifika sishaya ibhodlela kanti nayo ufike nebhodlela kimi nakhona le bhodlela ufika nalo ulifake yabona ku backpack. Hayi vele siyalishaya lelami liyaphela kusalela i1. Ngalokuthi uhambe sekutatazelwa athi ujahele kobukela ibhola khaya kubo. Hayi mina ngakusasa ngiyahamba ngiyomikisa ibhodlela lakhe ngithi angingabi greedy ngoba le bhodlela ufike nalo and asikhonanga kuliceda. Hayi mina mangifika kubo ngilifake eplastikini yase Shoprite alibonakali yabona ukuthi kahle kahle ibhodlela lani leliphakathi. Hayi ngifike ngibingelela mamakhe angibingelela mamakhe ngithi hayi make dala sakugcina isikolo nathi sibambekele emagoli ngithe angehle kule weekend ngize la Dontoni. Hayi na mamakhe angijabulele. Hawu siyabonga abafana bami ngibonga nokuthi umfana wami lena akangenelanga izinto ezimbi leGoli. Yazi abantu abaningi bathi bangaya eGoli baphuza utshwala ngenele nogwayi abali izinto and lezi zinto ezinyayibalayo Given uyazenza uzenza every weekend leGoli. Hey ngahleka wathi mama hawo yini ehlekisayo lapho mfana wami manje mina ngiyasaba yabona ngoba le bhodlela futhi bengithi ngizolinika mama wakhe mhlawumbe ngoba mina ngitshe ukuthi hayi sebayazi yabo kubo ukuthi hayi uyaphuza kodwa uphuza responsible yabona. Hayi uyabona ukuthi akabe abuse utshwala noma akamoshi imali etshwaleni yabona uyabathumelela imali kubo uyabona. Hayi uzofuna uGiven ngikuvusele yena ngithi hayi ngiyakucela mama. Hawu hey akaphuma Given ngithi Given khake nabazi ukuthi uyaphuza phela Given una 33 and ngiqale mina kushaya naye ugologo bese sinabo 20 something. Yeah siqale shuthi una more than 10 years. Hayi cha ngimshayela izandla ngiyadiserve ngiyacabanga ukuthi abantu abafana naye bayalideserve iholiday.